Calabozo ahora el dos mga mujer, residente del Santa Catalina y barrio del Talon-Talon. Después kanila aresta el personaje del Police Station T na Sangali que taas el loco con los mga residentes de Sangali. Asigun con Chief Inspector Chester Natividad, el commander del Police Station 3. Ta pretende este Kanda Jairana Alibasa, 50 años y Sinalsria Curais, 26 años, como coordinator asigun del Bullion Buyer Unlimited y alegaw miyembro del President Ferdinand Marcos Foundation. Tapi di asigun 30 pesos kada persona na Sangali en cambio na 1 milyon de pesos desde Foundation de Marcos. Yaman na kita mong prosit alya di aton mga pulis, i-check ya gani, ang mga nikaltalya gani takundo si gani el grupo, chene meeting alya, allegedly, takundo si este meeting como part del livelihood program. Pero, cuando ya-check ya gani el mga dokumento, talya taabla, ang mga nikatalang Bullion Limited Company, kung ansina el nombre, asigun, kolekta daw sila 30 peso, kabar, later on, dali gani kunil daton mga residente 1 million, kay asigun gani, saka daw kal na mga Marcos Wealth. Yalega asigun na 300 mga persona el Kenya rehistra kunil grupo, kita dali 30 pesos kada uno. Iasigun ko natibidad. Tiene pa mga dokumentos tamandamira esos mga persona, kita verifika sila si verdad ba este. Kaya kita sabi, si tiene baste mga coordination na diaton mga agency concern, si taablagan sila ansina na so far na barangay no ay guide kita. Pero mga kalta kumbinsi kita kung diaton mga bibyentes kay ta mira kami initially dol tiene gayet pangloloko no ta se loko kunel ta se lukuras kunel diaton mga bibyentes. Después que puede saber que ta lang kanila loko, inseguidas con esto si reporta na otoridad y resulta na di ila aresto. El makatriste kay mira kami na lista almost mga 200 individuals siya el kaya dali 30 peso. Amo kalta adverti kami kunel mga otro barangay under na di amon AOR kay tiyanegat kuidaw ng mga ansina klase modus. Tapi di ahora el autoridad para establishando con este mga nuevo klase del modus operandi del mga impostor que posible man kalayat na syudad de Zamboanga especialmente este mes de Pascua. Albert Luna, Dateline Zamboanga.